Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi ba Inyota TV, nongeye kubahereza ikaze muri iki gitondo cya tariki 9 z'ukwezi kwa 10 2025. Twongeye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri iki gitondo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mirwano ikaze cyane yongeye gusakiranya inyeshyamba z'amadubu ya M23 muri iri joro, ndetse no muri iki gitondo ibintu bikaba bimeze nabi, aho tugiye kwinjira mu makuru yacu nk'ibisanzwe tukagenda tureba ingingo z'ingenzi turaza kuba tugenda twibandaho ku buryo burambuye, ngenda nkubwira izi update uburyo zihagaze ndetse n'uburyo zaramutse muri iki gitondo, aho tugiye kurebera hamwe rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko zagabanije ibitero by'amadubu ya M23 mu gace ka Warikare, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Birumvikana ibitaje tugenda tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako, aho bivugwa ko abagera kuri 25 bose baje ko bagenda bahasiga ubuzima. Ariko kandi andi makuru aravuga ko abaturage ibihumbi n'ibihumbi ku munsi w'ejo kuwa gatatu bimuwe neza ku bwinshi kubera imirwano ikaze mu duce inyeshyamba z'amadubu ya M23 zari zamaze kuba zigenda zigeramo ku buryo bukomeye cyane. Ibi nabyo turabyumva mu kanya gato cyane mu makuru yacu arambuye. Mu rugamba rukomeye cyane i Masisi iri joro rwose abatatu baje ko bagenda bahasiga ubuzima, abandi batandatu barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Hagati aho rero ingabo za AFC M23 ndetse na Wazalendo zarimo guhangana bikomeye cyane. Iki gitero cyaje ko kigenda gituma abatari bake rwose bagenda bahakomerekera, abandi bahomba ubuzima ku buryo bukomeye cyane. Nako kandi turabera hamwe mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera hangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo yerekeza mu turere twa Shabunda. Hanga rwose ibintu byongeye ko bigenda bibe bicane ndetse na Mwenga hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za FARDC, FDNB n'abafatanya bikorwa babo Wazalendo. Ibi nabyo turabyumva mu kanya gato cyane katanambiranye, ugende ubasha kuba ugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye byongeye ko bigenda bibera kuri ubu butaka. Ni nako turaza kuba tugenda dusoreza ahangaha rwose, aho guverinoma yasubukuye imirwano ikaze cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho minisitiri w'ingabo uyu nguyu wungirije yakusanije ingabo ku kigo cya gisirikare cya Kitono. Ahangaha ni mu rwego rwo kwitegura imirwano minini ikaze cyane igomba gutangira muri iki cyumweru. Ingabo za FARDC ziyemeje ko zigenda zishora ku barwanyi ba M23 mu bice byose bagiye baherereyemo aha muri uburasirazuba bwa DRC ku buryo bukomeye cyane. Reka nguhereze ikaze rero, ngusabe ngo unyemerere twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye, ngende nguhereza izi update uburyo zigiye zihagaze muri aya masaha ndetse n'uburyo ziramutse kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba ku buryo bukomeye cyane. Ingabo rero z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zivuga ko zahagaritse ibitero by'amadubu ya M23 mu gace ka Warikare, aho ni muri majyaruguru ya Kivu. Bagera kuri 25 bo mu mutwe wa M23 n'izi nyeshyamba baje kubagenda bishyira mu maboko by'ingabo za leta. Birumvikana ni nyuma yuko urugamba babonaga yuko rwamaze ko rugenda rubatsinda, kandi nta yandi mahirwe basigaranye yo kuba barutsinda, kuko ingabo za FARDC zari zamaze kugota ndetse no gutegura intwaro zigomba kurasa aba bombi. Nta numwe wagombaga kuba agenda acika. Abagera kuri 25 rero baje ko bagenda bagera gutya birometa mu maboko y'ingabo za leta ku buryo bukomeye cyane ahangaha i Warikare. Ariko kandi ku rundi ruhande andi makuru aravuga ko abaturage ibihumbi n'ibihumbi ku munsi w'ejo kuwa gatatu bimuwe ku bwinshi kubera imirwano mu duce tugenzurwa n'inyeshya
inyeshyamba za M23 ku rugero ruri hejuru cyane, aho zamaze kugera hose. Aba bombi rwose bamaze kubagenda bafata utworoshye maze bahitamo gukizwa n'amaguru, kuko bivugwa yuko imirwano ishobora kuba igiye gutangira noneho ku buryo bweruye, kandi ikaba ari imirwano iri seriye ishobora guhitana ubuzima bw'abatari bake. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru benshi bagize gutya rwose bagahunga bakava muri ibice, bagahitamo ko bagenda bashaka ubuhungiro mu bindi bice by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru aravuga ko abaturage rwose bo muri ibyo bice kandi baje ko bagenda batangariza Radio Okapi yuko biyemeje ko bagenda bafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburyo ubwo ari bwo bwose guhagarika ndetse no gusubiza inyuma ibi bitero byose bikomeje kubagabwaho n'abarwanyi ba M23, kandi ko bagomba kubahagarika uburyo ubwo ari bwo bwose. Ni mu rugamba rukomeye cyane rero i Masisi iri joro, abaturage benshi cyane baje ko bagenda bahasiga ubuzima. Imirambo ni myinshi muri ibi bice, abandi bagera kuri 6 baje ko bagenda bakomereka ku buryo bukomeye cyane, hagati y'imirwano ikaze cyane yarimo gusakiranya aya barwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo zari zamaze kuba zigenda zigerera muri ibi bice bya Masisi, aho baje biteguye guhangana ku buryo bukomeye cyane ndetse no guhagarika ibikorwa byose by'amadubo ya M23 byamaze ko bigenda bigera ahangaha mu mujyi wa Masisi, ariko kandi bakaba babashije ko bagenda bahangana urugamba rwaje ko rugenda rufata amasaha agera kuri 2 yose, ni kuva isaa 8 z'ijoro zo kuri uyu wa gatatu kugera isaa 9 z'ijoro, aho zashyiraga isaa 10. Iyi mirwano ikaba ariho bivugwa yuko yaba yahosheje ubwo yari komeje ko igenda ihanganisha aba bombi muri ibi bice. Ni nako kandi mbasaba ngo munyemerere twinjirane ahangaha ku mirwano ikomeje kwiyongera muri Kivu y'Amajyepfo yerekeza muri teritwari ya Shabunda. Ahangaha Ishabunda rwose ndetse na Mwenga hagati ya AFC M23 n'ingabo za AFC za FARDC ndetse na FDNB bafatanyije na Wazalendo, bagize gutya rwose bahunga ibice bava mu ahangaha berekeza mu bice bya Kitondo muri Nzibira. Birumvikana ni imirwano yaje ko igenda rwose isa nkaho yari ifite imbaraga. Abarwanyi ba M23 bari bakomeje kubagenda barakara ku buryo budasanzwe, kandi biyemeza kwirukana aba bombi muri ibi bice bya Katono, ndetse ikaba ari imirwano yaje ko igenda igwamo abatari bake. Ikaba ari imirwano rwose yari ifite imbaraga cyane, ndetse ikaba yaje kuba igenda rwose isiga abenshi ari inkomere, abandi bagiye bahasiga ubuzima ku buryo bukomeye cyane. Ikaba ari imirwano rero yari yahuyemo n'impande zombi y'aba FARDC, FDNB, Wazalendo, ingabo za Red Tabara ndetse n'umutwe w'amadubo ya M23. Aba bombi bari bakomeje kubagenda bakameza, ndetse biyemeza yuko buri wese agomba gusigarana iyi teritwari, ariko bikaba birangiye n'ubundi atari ko bigenze, birukanwe ku buryo bwihuse, nta numwe usigaye muri ibi bice by'abarwanyi ba M23 bamaze ko bagenda bafata ku buryo bugaragara. Ni nako kandi mu gihe ahanga guverinoma yasubukuye imirwano rwose ikaze cyane muri Kivu y'Amajyepfo, Minisitiri w'Ingabo wungirije yakusanije ingabo ku kigo cya gisirikare cya Kitono mu rwego rwo kwitegura urugamba ndetse no gutangiriza urugamba runini muri iki gitondo. Ndetse kandi ibintu bikaba biri kuvugwa yuko byanze bikunze aya madubo ya M23 asa nkaho yongeye kwegura umutwe, kandi yamaze kuba agenda apanga operasiyo zose uburyo ziraza kuba zigenda zikorwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ko bagomba guhagarika ibi byose kugira ngo bagende bisubiza ibi bice nk'uko amakuru agenda
kugenda atugeraho arimo agenda abigaragaza. Kandi abarwanyi ba M23 mwibuke yuko bafite intego ivuga yuko bagomba gufata umujyi wa Uvira, bagafata Nzibira ndetse n'indi migi yose ikomakomeye yose, bakaba bariyemeje ko bagomba kwifata bitarenze ibyumweru bibiri. Ariko kandi FARDC, FDNB, Wazalendo baravuga ko biyemeje kwataka ndetse no guhagarika ibikorwa byose by'amadiwe ya M23, ibice byose bashobora kwerekezamo ndetse n'ibyo bakora byose, ko nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo iyi migi ifatwe, ndetse ko niyo bafashe bagomba kwikurwamo vuba na bwangu, y'abagoma ndetse na Bukavu. Nkubwira ngo Imana ikomeze kukumera impagarike n'ubugingo. Wowe wamaze gukanda subscribe, share na comment, nkubwira ngo ciao ciao.